Lesi gameko lesi sendeke emahlabathini ngase New Village lapho khona kuthiwa le ndvodza lesebentela umbutho wetekuvikela beyiye khona esitandeni sakhe lesi semahlabathini lapho ke kuyendiwe khona ke nelisontho le Engcabaneni Healing Synagogue Church kungilapho ke kufike emajaha lamabili lathumeleke umntwana ukuthi amana ke ababitele babe Nkosinathi Dlamini lobe ngekhathi esontweni ngekusho kwendvodzakati yemufi lengumukelo Dlamini lokhulumise ke tinsatheli ngekuthunywa ngiboke labadzala uvetile ukuthi uyise uthe nje uyaphuma esomfeni asafunza lona ke iBhayibheli ecingweni abheke phasi bavele ke bamdubula wawa phasi. Prophet Cwabe lobeka kanye nalemvotsa leshonile uvetile ukuthi yena ke beka ngekhathi nakwenteka ke lesigameko ngako ke lokuningi akakuboni ukhanze nje babe Dlamini sekavele ke sekawe phasi lona lolimele ngumuntu lo ndawuthini ngumnikati wale stand labe standazela. Oh okay. Shothi bekete kutawuhlola nje khaya lakhe. Shothi nje umuntu uyahlola kula khaya kwenzekile. Kanti sekutawu vela nalishwa lelibese liyamvulela. Engabe wena mfundisi babonile yini kumbe labendele sigameko ukuthi bebabangakhe? Eqinisweni kude le ngingathi ngubonile. Koja kuva nje ngebantu labe bakhona ngebandla. Basho ukuthi cha bekubantu nje ngathi bebababili. Bafanyana nje abancane. Engabe ligama lemufi bongasipha igama lakhe nesibongo sakhe. Yeloko. Engathi ngamente sekungcanza umndeni waqazi. Engabe kuthuka kubengakanani umprofeti kakhulu kade kuwe nje ngaloko ukuthi nguwe lopho khona cishe nakwenteka lesigameko. Shothi lokwendekile anga understand ukuthi bekwendekani la ngebandla since bekunemsindo noma bekunebantu nje labakhona. But ke sithena sesiphuma sengeva sekukhala abantu sengiyabona ukuthi shothi lo kucuma lo bekwendeka akusiko ukuthi kucuma gesi noma kucuma ini. But shothi kucuma kunespa. Ulimele kangakanani nobe kunene? Ushayeka ngoba nasimbuka sibona ukuthi ushayeke esayidini la ngesekudla la ngasehlombe. Kuthiwa ke Dlamini ushonele khona esibhedlela kanti ke udutshulwe ngasehlombe kanti ke kuthiwa lamajaha lendeke lesigameko bekamabili kusengakadeki ke kahle ukuthi ngabe bekuyini sizathu nginohlanhla thwala itindzabeni eMaswati channel ngena noNtobeko Thabetse eNew Village.